ekoso ewo na ohwe krata na nim hono ma waba mane say Jospon group omo na ya na mo hwe waste management ni ade so omo so kesi new innovations omo wura Kenya omo ye summit hono ma so new innovations a omo wetimi e de ajejeje e fence waste management a be ma Ghana na say Africa hanoma de ate e wo hono we ni amane ba daily graphic e da ba to yanim ene anope e wo hono ma menfa the daily the delegates go work out and to us now share any more chopper helicopter helicopter and then we come helicopter no and then we come pa now Kata deputy majority ship and I can say I was say share yeah the Tiana can the helicopter and I blast here the helicopter exploded mid air ezeke I think say muna and I just say eja tomu we deputy majority ship ono na this ensem etuja na yera PK apia na mse na ko sele twa mu na nkran pumpuni mantem oto pono pa enema e maame mu asabi omo ye akunafo no sese nso de wo se yera PK apia say afiri kwa na reye no na watima 10,000 jobs e de ama emaburu ni nyina emaburu no se de be ya emaburu no enso ye hu ebetim ahenhaye na ye maame Joyce na e ka say wasiba omia enfre ne nkola no ne mu ano so omumeye de omuye bia adwebre omumla na momfa yi ntu yi na bibia entimi enkoso kama pa na yewra bra na champon yewra bra champon na ebo no wasafo hene ono de wase ono epipi mu nyina ono no hu ne hu se ono nipa ohun ne hu se obetima ye agitumi ade ama osono kokroko amanyuko no se da bia bibia ebetimi akonkan pa na bibia ye kama we any some of the delegates go work out no ede ababetudwa ene ye the new crusading guide to us enano pa se na edin kan bo amane no apostle ko Joseph ni mfonyi da hanom se de ne ba no edin kan be kan se ne papa ne ho eden pa wo no ma che se wa clear na obi a obo papa ya wuto bia no nye se enye no kore e wo na krata na ni ho na e bo amane owura Paul Afoko ebra wote se Asante Hima efiri mu no wo se eye big blow to Asante man ene Asante Hine in fact emu ya pa wo no ma owura Paul Afoko wo de sansem no atudwa na krata na nim ho no ma Socialist Movement of Ghana ese na nsen Ghana ni Nigeria hu sensem na ba begu oman ni mu je se ase monyo mo tonton no bi ma sori wo mo so wa Accra pa je se mo se mo nyoma we ana mo de atudwa Socialist Movement of Ghana de atudwa se osere se adwobreo e wo se ye nyina ye Africa fo ye nkan humum dan se ye betetetete ye nte we ne nsema the new crusading guide e de buy na anope wo ho the daily statement go waka tan na mede to aso ohia ni mo Yewura Johnson ase edu nkatia ono na ye chama e de ma NDC amanyoko no mfo ni bo ni kaka de o kan nyina se obeda MPP fo amanyoko na se odoma se pa se Tamale Central by election no omo etima yi omo ofiri so munko bi no Yewura ase edu nkatia e de enase pa na ma wo mo na Yewura kwabla Japan so fo ni da ono so e kan bi o se by election mu sensem na ye Tamale Central no NDC fo e yomo dia e mo forma MPP for Montreal mu efrim na Yewura chama wuntumi so radio station miensa ko nan a NCA for e de omonsa atoso no kata no ese e bon amani so nya kata ni bia no ubie mu a kata fa to so dumienu a onya bia kankan obeti ase pa na the 24-hour newspaper na to also maintain that 24-hour newspaper and they 12 so and they amane bona ekoso na new radio stations na ya closing it down no and the victims na ho amane ba no mobo na hwe krata na nim hon ma unseni fa so no Professor Jampo o de nsem bia to jani nyina nse wo so no oye obayedo betimi bia abo Ghanaian traders a omo shepe nioma efira brochie de ba no obeyede obetimi bia na se o de abo omo ho eban e wo honom na customs boss ono so rem e wo aflawo border a che se wo ne mante ne nam hono ma omo petrol hono mo ye hono mo dwuma pa e se wa unveil marine unit a ombehwe na masmogel ahodo a ekoso e wo sa border no so no ni nyina etu etwa hono we ene sema 24-hour newspaper edited the Accra Times when for retwa to onyamba ne yenko na kata na bo e bo amane bebrebe na mom bi hia pa no ye speaker of parliament Yewura Osman Bagben ono eba mane se enano ukwada atorenchama etu o mangana no se de ade sa o mangana fo nyina
saa tɔre nti mo ba yi ase sign ama yesua de nso na yehu ewura afenyo marking ene ewura ayarega omo so fonyi de anim omo so mo bo hands editors for no mo bo ma paso passe omo hwe mu omo yede tu dwa no no krotro do ti bibia ko we ene sama the Accra Times ko wa Accra ta no edi ebedwa na we remember minim say only speaker be ya adwene a saa we na esi yeah I say indeed asagana amagana fo nyina ase yesua de yeni ada ho no de ase menene ya adwene pa yes and de menene ya adwene papa na de ba huru na ntane awia fi ama yeni ada ho yesua de ya adwene mo bi just 1 week to nyamba just 1 week to 1 week pen na what pepe ente acha 1 month pe adeduana na say 40 days but also naira ni asaba na ya ni tiase ye no so efia da we ya so mo so ye mo state barrier say ma ewra kuniru na muntala so state barrier o mo so ye mo bi na onyame be ya obi be ka say ade ba ko ye no pass audition be wupa na wanya opportunity wanya kunya pa mfa na mu ankofi na wa wanko si no so ran kamede aba na be ya agene say ka wodi at least ona busu na nkasa ye be mo state barrier no kra ye mfo mu ni mo na nko mu anko si for nkan yedu munti da achi asemunti say da be ya da achi bia no be nya kompeso mo ko na no so kra o mbetimi anko na ekoye retire ayi cemetery ho na ayi abusianfo be na afia no fia no she be so ose sesia no time bia obebie kwa mu ato ama abusianfo no ama makore onyamba assembly ba ko frese ya na afio on yeso mame ba yeso nua na de mame awunu assembly ba ko frese ya na efe na firi wo ko na e aban be ko aban be ba man be ko aban be ba e be dim be kura na say ha de e no go area e asrafo nko na timi ba e ba sa wo yema na e ndi eno so ye dwene ho ana we de ye say ye bie punu mu omampani aka nipa nunya wuwia toda be informant nsemos okay na brabo no wo mo ye livings no we should allow them to continue their lives okay nipa no wu we ye den yesie no wo nikuru mukura na wo ko hwe 24/7 de na de brew but Reverend, and you said we state person and you na ye person ye ne sa okay said ye be ya da achi bia no so be ye oman no nkai dum say nipa binum sei no omo de omo kra ba for de ma oman no ana se dwumadi a obodi am oman no sei ne koto wo e history edina ye omo record sa na ma no ma preserving one place okay said the be ye oman no so history but what I say de say busuan for no mo ti sa asemu ya say ma na bia de na wo kan na de na wo kan ke bia me ke bia to say e bia na nke mu bia ye na yi a se bia so mesi wu ke be ye mfaso dia ma abusuan yes ke be ye mfaso dia ka kra bia ma abusuan no what ma say enu nu na bia ka mo kan sanga me no be ya dwun ka ba bod na e kosie ni de eno de faso bia faso se de ni so bia be sie se de bia kwa kwa he enu ti na ma lumba abusuafo na jo bufunu no what yes okay go for some okay and quickly ni yanya ntantama na yemfa simati awa bi enwura mu ewo efa me hudwumadie so yemfa simati awa bi enwura mu wo efa me hudwumadie ne so na afi yenhwe de eno so eho nsam etie ewo eho no mo enti no bibia be fine na bra YouTube ne so afi Mugabe so be hwe na audios ni ma bi no abobo de amama yen ama o manfo na timi ati bi right enti piama Mugabe no tentem so na afi yemfa efa modwumadie no within me ma say be 22 that's a bit 22 minutes you want to papa I would have young for Reverend okay what am I better be a fair maybe can yeah a fina onu frase ntino o da bi na fe no frase ye dwumadi e wo ha na mo nim se na obi na eye na bibi din se ni pakro no dwumadi bi din na ko bi nti no de na me pese e be boss kra and the I didn't want us to even go there if am ho dwumadi na ye de to aso nyaza na obema me say yeko na ye de dwumadi nkan ni nyina timi dia banti opiama ni wiara fe ya hwede aka na no so ya ye na bibia atumi akoso kama kama ba metwa mu tawmra na afi efa modwumadie ne so yentumi emfa entoaso emfa emao na bibia entumi enye fine pa ewo ehonomo but ansa na no mensafa kratawe ento anim na minsi so emfa emao se
menhia ede aba abetudwa se nyame ya adomo a ochina ena awotwe ena abrewa yebetumi aye ne na awotwe da no yes na say tunia santima betena se adi na awotwe da ama bibia so atumi akoso kama enti eda YouTube no Socrates no da so twan ibena da Roma odi atoso amaye enti wo se ema obia emfa na yie ana bibia mekroso sa na awotwe da yi yesere mo ada se wobedi na awotwe da wobeye yi a pa cho mane nkaw dem kozisi ebedi he masa power santiba ne wo wura wo kosise yebedi na asante hene sante hima mano susumina so na madar man fancheme yebedi na asante hima ena awotweda ebewie no na asante hene ebetena na kunwa kasiem ne wadi na asante hima ena awotweda bewie no manhia se hwa na wamfa wayiye na awotweda bi amekrose emfa wo ne ba bia wo hye ukoko na se akura na esi koko na se wono kura na nkotena emmoka no pi wo ho entena se na we yedaka se yechiwa reverend we yedaka se yechiwa yanka enti yasre mo madama adhere to this information and kachira wunu yanso a onte eti obusu ani bi wu ne ochena na de chiye edi kwa entena shinsia na ocheda entena se enhye na ocheda mpo fa kwahye fridge na betina oba bi din na sa akasa ne mprenu so pepa wano ne tena se na anim na akọ ha mfidie ko faka no pi beguo ubedi na ocheda wonko na anim na ocheda di so be hye yo enti de ho no NCA a shut down FM stations and TV stations bi na eno no discussion segment ni ebedi ho nkomo enti ye hyeda nkomo bebrebe mitwa mo oba na fa mo dwumade ne ye de aba ye de ba me boboso ama ho ansana yetimi atwaso na bibia so atumi aye fine wo Amansan Dawuro no eso Sanso na Dreamwear clothing for nyina Madam Priscilla ne mano Ajiwa Broni na Nakuya Samira na Nakisiwa. Very good morning to you all this morning. Some they do na ba begu anim na no pay. If I'm so segment no, if I'm home. Boni na ho.
Just the infamous and some infamous a segment is on and I do say Amansan Dawuro Katakyie 90.9 FM me odi asempa and I pay Martina Makunya Kesima medem na story di kind no and right ya ho no ma and na yenya akọ just say na was ye tum gigi ehin na yakọ atwomampo no an yekopie agogo yekoduru ho no yese na enya semteto akora e wokuro ni mu yese ehwa ye beja ana ebusam se ede ntina mo fa ede na aba youtube chobo ye yempene ah ede na ekoso obi nka se ho a omsum de mu ni yachi na yenko yedi o mati ye be hu ansom de akoduru galamsey site sometime na de na ekoso he is our water bodies. Na se youtube omani abre pa na hwe chamfan ahodo a Udu am say omompene ma chamfan na say minings for ense omonsas into ma gi chamfan ni nyina afa no mahunu afa no ho ache na afono omo so omo ne omo ana eye omo bi ka ho but say no concern you to na e wo kuro ni mu no ana say die dondo afrote gare omo pa tumpan afa die omo mpe biem I see. And the young could hear course. Okay. Yeah, the YouTube is also live. Everybody's. Now they are more young soon. I will go pa both to Pua is him. Someone. Yes, I am penny. Abby. I do my way uncle so I have and I am back. So I'm penning my do my room so now way you know that's so live on YouTube and so I uti any I say live on YouTube KatakyieFM TV on to my name I go so I to my prunia. Wow, they am penning for an eye. How they am penning for an eye. National security want to my name I go so I to my prunia. Mahu. Ya siampene kromo boys ne ya sale na ya ba ya siampene. Na afa no mahu so mo mpene ana. Say afa de emuayede. Emuayede o. Emuayede amom so mo nsuo ni nyina asai. Ni nyina asai. It is amom ni anya den. Na omo anko anya omo asase a. Ense na omo free national security for say. Omo ni omo na eye. Anu de emu. Enti nsuo na sa. Enu de emu. Omo nwiri omo da ni nyina ntungu. Na omo mfansa ase na aka ni nyina so ndi galanka ho why. Ana omo ni omo na ye. Yes sir. Omo no omo. China for omo TV de enipa 200 egu VIP bus ma bes na kwehye ho. Debi. So mo fo kro de so na. Better. Enti omo ni omo bo omo sai omo nsuo na wi a. Omo nwiri omo da ni nyina ntungu. Na omo ntu galano wo kuromu ho sanka omo nwi chese omo nwi da ni nyina ehin fa no better na aha omo ba na omo na tachenim mo reverend why ade omo na tachenim so omo ni omo na ye anya sa de no a but nyame ba areho wo chamfan ahodo a wo de bra YouTube no enya nya areho wo de bra YouTube no so chamfan gu ho no nya san kitu enya nya areho afa no ma twe kotokuro ene brantan no mu twitwa ahoma ni mu sese chamfan ni nyina enti e wo KatakyieFM KatakyieFM TV e wo YouTube no so wo de bra na fa wani ankasa wani bra mehade e wo KatakyieFM TV e wo YouTube no so fa wani mehade wo ho o say fa agogo eno ne wo achumampo awai agogo so yes agogo ni ye ebu akwama akrodi ye ba we ni agogo so achumampo nua bona mo frɛ ye efa me ho ye koy na hwe video ya wo de ba ye hwe ade se wo enda KatakyieFM TV no so e wo YouTube bra ne behwe fa wani ne behwe ade ne ko be 50 say ade egu we say enkeka ngo 200 di omo di abani o di omo nya fa ma ye nka ho sensase ni nyina so ho nyina omo ni omo akromafo na abo omo afa na boys na afa na boys na nya bra memi hu ni se wo mo omo nka ho bi no nenso omo kasa nipa bi mfo omo no ma se mo nya adwuma ena ya na ha adwen na why was ye okromo ni omo nyina na be support sa ne wo di ehwe hwade ye omo nyina yes
some mining areas no and niema board day no ewo ho no na se reverend me man kotu na bottle water ye dey 3 cedis no omutu mining wo kurom gala nya mining no gala essence ase wo kurom no me dey water bottle water ye dey 3 cedis me dey 5 cedis a nya me no omunyina na etu Jamaica what you say right sa gala no mutu nti na ma niema board day wo sa mantem na wa hwe wo dey Katakyie FM TV de so Katakyie FM TV bra so YouTube se si a wo dey mo bi bra behwe mo bi search ma bra behwe KYIE afa na krom ho YouTube na o fa brantan na kotoku brantan no mo dey kwai e dey twitwa homam e dey search and fans aho o mo dey brantan dey kwai mo ho YouTube ni bi o mo dey fa hen na be za ewrem ho reverend omo fa ni omo ena ye YouTube no so no tambia video no da so said ye ben dia to so enti wo de mesi fa wani behwe wani we fa bra behwe ade odi ko wani ma na say de akoso ewo agogoso ewo atwemamponu Amansan mu honom no aba mo frɛ fa me ho say ye mra ne ye mehwɛ de ekoso honom we ena asi won to de oba YouTube ni so a obehu ne ekoso ye yakoya story number 2 so ye story number 2 no enso so na nyame ba wonim blue water security blue army for omo se omo na omo be man nsu ani ate yes ewo kurom ha enye sa nkofo na no NDC ewe ne abatoi ana omo we omo de tackle say de be ya nsuo ani ebete na aya kama ana omo recruit nipa say omo be hwe no mabobo say nsuo no ho ban na ukopiem ewo western region omo nsu kese ba ko ewo e Bia River okay na Bia River no na blue army for ne nam ho no ma omo bonsra ehwe se ne nsuo ni sitie afọ omo kwa omo to omo ani omo hu say ba bia ye ayina ye say ti no asa ayese anom sa yensi ne enkohwe ade kwa moko ya galamsefo ne gunso yi hu ya chese omo senso digidi ti galamsefo ne hu omo na we fa na ba ko tito nso ni se chon omo dware o dware atwanso ne dwane ehwa na blue army ba ko se hwe me ya puhuni kwa no tito nso ni mu ana bu be yi so a ene da hwe o dware galamse ni ne di kan ohu blue army for na wo dwane ana mo so atia to nsuo mu na blue army ni na nsuo so de ni ko asa no se dan mu adware sa ewo ye Katakyie FM TV de so da so je so mo san wo nsuo mu a che se ahwe nya sam pe to na asru amo san galamse ni no galamse bi ferrem enti no dika I'm saying no dika blue army ni nso nde na ko second one so ko chega galanso no wa Dawuro kono wa ma da wo hwe nso se ne ma je nso bia sa nsem hunu ni nyina nso omo di modware o wo ma bo mo omo di modware e bi fa bi fa forest ni mu okay ana ebi so obi awo ni way of fine on the modware okay ana galanso ni tito nso ni mu ti blue army ni duru hono ma na o se hwe wo ni modware se no ana menu so tisim ba ko ne de one de was san pa blue army ni ba ko na se I know pink no on de was san on de orange right ana se ka ba we no so to mu no na on de ko na se we de ba ko no be che no eda Katakyie FM TV de so Katakyie FM na han comedy country se de ya na mo enti for Amansan Dawuro ye frɛ ye no say na I see what Bia River ewo eastern region blue army for I don't know I don't know Katakyie FM TV no so osita opere oma ni nyane we wo kwa okoba ne yira ni ri wu video we kwa pe Ghana pe o ana police ni eso kam na twen me Ghana pe police ni so kam na twen no de agire na ni nyina da Katakyie FM TV no so etu de
ma also be send it or send me the video. Ko KatakyieFM TV ne so. Ko braso YouTube ne so. Oba subscribe it. Oh, o subscribe ya. Untimi nya ma obi oben wonyema wo. Na ọman no say ye ni say yi na beboa ya okoy enso ni ko say kade ne ko he awosu ya mna yes Nigeria tactics na ira and KatakyieFM TV no so enti ye fa ni ye recruit man for ye fa factors we yes ye fa ni nyina nka ho blue ami no mo go bonsuo ho ba yes ai obeti bi asui na ezuo we no nyansu kroje na chemicals afra and KatakyieFM TV the so odi asaba yanko ya na story na yenye na and some efi Bia River no Bia River and ya some ketwo Bia River na ni yes ko KatakyieFM TV the so da so e wo YouTube no subscribe yes go video no yanko ya story number 3 no story number 3 sister new landing eno ya hwan ya mobile money fraudsters no okay sanko from hagin papa oh ho mo say number bia fra sister oniem bia ba bedi mi ha ana so me send sika etibia na wate wo ho ni nyina ne say abrante bi wakwakwa odim gig freedom ogura yi sister station ba ku gurudu Sompa FM ayi amonyeme edi asem na boss obi apata na wonfi ontie je say oni anyiko ode hwe ni nyina ne say hunhun bi twane ma hunhun bi twane ma den ni nyina ne say wakofre send message egu ma me afre ma me bi say ni sika ba beguni phone so nti we send na ade nye de ema no sika ne say 15,000 Ghana cedis tete no 150 million fama mi sika yankwe wo YouTube no so na fe omoso so NTB yes as for security reasons it be amfa na nimu ama yeah okay FM TV no so ada so omo amo send scan agent for ni bi ho e bia mtimi call said here me ne dey nkomo no na me omo amo send scan me peke dey me kan sa na dey wa be yiska mu duru ne number na me atumi tirim tene me kwa na ne ma frɛ nipa no na me nipa na di nkomo because e bia me tie nipa na nkita ho di na oni nipa ni di na me hwena so ye businessman na me wo code be me bo ne bia me frɛ wa na ma na be ba ho as private number nene ma frɛ wo sɛ dwuma na ɔka sɛ minimadi awi nti me hia me sika nene wo scan ba number no frɛ emba biem na o sika no nso emma biem je se bi afem na isi nti ayi sɛ a check akra busumi mienu ni maame bi a na o send sika ma momo vendor bi nti na me gina ho bi na ayi sɛ maame no ɔkɔfa nam ɔwɔ kwan so nti wo send scan ma nipa no na scan no du nti me peke number no unfortunately me be do fi no na number na free me trim ba nyame ncha ade no me san ko hu ena me frɛ nyame san cha wade tekia ma de entene na program we credit here Sompa FM right yeah Sompa FM ni din ko say nyama na you ready nti won send scan no emra nti ma me no so dis scan no e buy a year 150 million 15,000 but or the scanners send by ama me sakan scan ma yi nti amumu ho ade me dim so Fred ya because no friend number na me ya osa na friend number na ma ji se me ma frɛ me friend number na okay so that's about it they are called the next time no be say next time no it's Sompa FM maybe anum for no station ena oho no okoy odim the name just in suo obi no bewura ha nkabura e bebo no kai asema it was say ono akura waka onwe ye say ma me baji usika ma me ohu di pakro sabra so no ma me ni best kan mi ma me na be hia na be hwe na ko na ba ha sa story ready chire ma me media chire na kope ma me no what you say media chire a senior producer wa ni mo media enti the third story here dey about the last story right you dey be wie kojon cancer lewen and say nansen ne movie a o premier no na no ya no premier okumase
na afei de ɔde kɔ sunyan na ɔnam kwan so ɔkɔ ɛsɛ nansi accident sɛm na sɛ aba wɔ ɔman anim ti ɔnam kwan so a ɔkɔ sunyan no afei tipa truck bi di n'anim ɔpɛ sɛ ɔsan ne ho ana akɔ yi pɛ sɛ wagye ɔpɛ sɛ ɔkɔ so kwan ne mu etu ɔyɛ ano manage yɛ ano san no to san no na barrier bi wɔ n'anim ɛhɔ ano kɔ pake hɔ na ɔsɛ wo ba bɛ to me ha obaba bɛ to me ti onsi fam a wɔtwɛn ya ma tipa truck de bɛ to no ɛwɔ ihɔ ɛkɔba YouTube so okay ɛda Katakyie FM TV so ɛna ɔne ne mmeranteɛ ne si fam yes ana mo twɛn ma tipa truck ne buy yes ne buy confrontation na nya asɛm ketewa okay yɛnkɔti de ɛkɔ so ɛwɔ okay this start ma na ɔnende Mugabe ti yɛnkɔti de ɛda YouTube no so Katakyie FM yeah yɛnyina da Katakyie FM TV yes sir sabe pep police gina how be feel police gina how gina how video police gina how park video police okay dineze right the course na no enra de ya na sa se mesi etineze lewe na ni abre pa na ko pese se fa me hu so no wani na ekwa akire o se wani na ekwa akire you the different levels you the different levels cry never they say YouTube page hono say hon my fire hono aye de eti yanka ntira o manfo ne se ba bia wo na wutie ye no se biribi to fam ho na se o pese o de bre ye yana o fa de bre yana o frame ye ba ho a number ni 0544 79 15 04 0544 79 15 04 enti baby awo na wutie ye no wo de on patam ho no no biribi to afoma video don hu se bibi wo ho ma e to achewa e ha adua video kakra bi na de family be fu won't be video frey na ya yemra ye meye hwehwemu ye nya bias ye be bad chese obi o se ni dinko bi e ba ni no be o se ye be ye under ya ye adwuma ni nyina kama ne ya ma omanfo na hunu de omo ye wo ho se ye nipa bone se ma be omanfo na hu e ya de papa so a wo de se wo ball bi se atwea mountains bi wo krom na e ha wa adwen e na wo pese e course wo de wonim se se eya de papa so yanka we kan se eya de papa na obi ya yes frey eno so frey abrantie bi ne nam kwan so mo frey no Kofi Job da bia o ye kwan no o de eyi no de gusu no o de siriska e wo kwan no so ni nyina no se eya de papa bi na o de nipa na ya cha papa na o ye no ne fabra 0544 79 15 04 ti ye morning show na ye no sa no ade papa oya e beka oya bono so a ye beka be straight for say bi eti oni fa mi wie asi ye wie ye last story I dey see oti ochina eti e fa me ho sorry say na enyan yes ye chese ambo frey ya iko ya chese ye de bai ene ye de abegu ti ba YouTube no so oba YouTube na video nya ene ade nyina ye Katakyie nyampa ochina nyampa ochina mi follow story bi okay sa story na to for mo anu odin e to for mo a eti nyampa ochina e fa me ho segment no e be butu live edi asimidi edi odi asempa wodi okay you ready son Reverend
Yes sir. Pepe. Yanwa. Makase show na your man for the show. Enti ye show na ye the more man for no. Yes sir. Katakyie so de ye camera no de. Yes. Efa baby ya. Enti Mrs. Obi ye papa wo man temo ha. Chankwa de de ba. Yes. Na betena se. Obi ye papa e wo man temo ha. Fabre ye. Cha ye beka wasem. 0544 79 15 04. Utwa bre ye ne ya. Ye beka wasem. Obi ya de bon nso a. Twa bre ye. 0544 79 15 04. Now the video na faso. And sembia so ebedi unkobo bia so e da YouTube ni so e be na romanti e KatakyieFM TV. Ano pe na bredu aba. Ye ni o man ni mu nkomo kakra. Ni ehwe de wiase eni o man ni mu so esi ekro e wo ho anope. Ye frame nyame ba Eric Odro Jr. Na uko YouTube ni so no subscribe ma me dia na ne wa amoa me. Madama eye KatakyieFM TV. Ye videos ye bibia egu honom na wakwa akohwe bi. Message juada free juada eko. Ye chaade ye wa Amansan Dawuro no eso. Amansan Dawuro no so ye chaade. Ah, eno so o friend number no a ye beba. Sa number na so de ye fan club no. 0544 79 15 04. What is my pompe no afre me. Tie. Sesi ameka se kura o frɛ me a ye benya miss calls ni nyina ye pon a ye be frɛ ni nyina 0544 79 15 04. Wo ba bi so na pesa wo ye ya na musini o report ba ye wo ho a frɛ ni nkomo number corona 0544 79 15 04. Tiawa ni ekoyenim na na bradu machi mejuso minua na bibia ye bokɔ de ade achi yetin kwamri de fanze bokwa ansa ai zeze no wo se na hu o man ni mufa. First of all ma menchia woni watifo okay na menchia reverence so na sene wo kan ye chichiro ma ye nyina yete o man ni right ti se ye ma ye nyina anye ye nso a ekoma ye nyina se account na ntina na account ti se eja o man panyin John Dramani Mahama ne na pamfo hyehyɛ na anhyehyɛ ya etwa bagi wie ya na edikan no ma mensamfa menwehye asantemawura nya wote kokoso osetu abebio opemso aye boni diane amaye muso okay ma mema ne yakɔ na mema ne hyedin right na mema asantema nyina nso yakɔ ene hyedin right esan se na ahema nana konedu yiadom okay a wotoso miensa ono nso na saye the 13th queen mother of the Ashanti kingdom okay na no kwade twemu brechi a ebo asanteman no right me mayura otikoko so na setutu ya akone hyedin okay na me ma asanteman nyina so hyedin all right na mawie no nso no nse last week we program na yetiti mu na brechi foforo nso bo a boy yeah o my Ghana nyina yeah a yante asemda yeah enipa nwotwe a omatu omho asi wo se omosom Ghana man okay omkohye omakwanhye wuo nya kwanhye wuo keke nemom atorenchem wu science nipa ebehwere ne nkwa to the extent say yentimi identify the body yeah na che say ahomete nenye ade a anika ba wo se de nka nsuo fam yampe